Indigenous Tribal Leader Forum ITLF chuan Nimin Khan van tlang hriat tirna ti chuakin Churchanpur le Bisnupur chunga ramri zongzong chu ven himna lama nasazo ka kalpui ani tur thua phuanga Christmas hun pui cho boi tumin meitai khotlanga tagin vokha na chungchanga intelligence input kandong te in United Tribal Volunteer ITLF convener ngulman hokip chuan van tlang hriat tirna ati chua atarlang notice a hian district chunga nan tribal zongzong te chu chua phalan ni lo tur thu le pon lama om te chu December ni somni pathuma tanga January ninga thleng lu phal sakan ni lo tur thu atar lang bokane me ni thuma Manipur nam in kara boina achua nuwa Imphal maole Imphal Churchanpur highway public transport service ti topania Sarkar hriatir na chuan kang pokpi kaltlanga maolam pan na atan nitin jingdar kuatangin North AOC Imphal trakte an pungkhom turania Imphal lir thei local te chu jingdar kuatangin senapatia an ding turani ati Imphal Bisnupur Churchanpur highway tan chuan nitin jingdar kuatangin maloma trakle lir thei te an ding khom turani a Churchanpur tanga Imphal pantur local te chu torbunga anom khom turani National Highway somthum pasari le National Highway pani dunga lir thei zani somthum pakwa le zani somni pani te chu burpoi mo tak phura ankal theina turin ruah man siamani kumin chunga chanchin buthu pui tamjok lu atu Manipura tharum thona hi zirlai pol pakhatin rally an ti chu nuwa achuaka ma se a then omram Myanmar a nam boina le ruilo sum don na po na sa takin alwar chhaule ani me ni thum khan All Tribal Students Union of Manipur ATSUM chuan Churchanpura rally an naya State High Court in Meitai ten Scheduled Tribe ST status an dil na ngai tu atura ronna asiam chu an du lo thuan sai Hindu Meitai te hi state chunga mi pui tamjok an nia Imphal Roma an cheng berani Christian tamjok Kuki Zomis le tlanga cheng naga te chuan ST din mun an chang thunga ni Kuki ho te chuan ST status hi Meitai ten an nei ni chuan tlangram lei theina tur dikna an nei don ti na ni a Meitai te chuan he boina hi Myanmar atanga ramrikal tlanga ruilo tol ruk le state chunga tlangram hun sang sanga te popi an chinga he thil hi state chunga boina ran lu na bulpui berani ti an sai kumga kal ta chung khan popi chin na hi tlangram ekar singkhat sanga zalia adar to ani ti an sai he mi chung hian Narcotic Drug and Psychotropic Substance NDPS Act noya mi sing ni sanga chuang manan ni to bokani me ni thum khan All Tribal Students Union of Manipur ATSUM chuan Churchanpura rally an naya State High Court in Meitai ten Scheduled Tribe din mun an dil na ngai tu tura rodna asiam chu an du lo thu an sai Hindu Meitai tamjok tu chu state chungan oma Imphal Roma an cheng berani Christian tamjok tu chu Kuki Zomi le tlanga cheng naga te an nia Meitai te hian ST din mun an nei chuan tlangram lei theina tur dikna an nei don ti na ni a Meitai te chuan he boina hi Myanmar atanga ramrikal tlanga ruilo tol ruk le state chunga tlang dunga popi an chin wangani ti an sai kumga kal ta chung khan popi chin na hi tlangram ekar singkhat sanga zalia adara hemi chung hian Narcotic Drug and Psychotropic Substance NDPS Act noya mi sang ni zanga chuang man ni to bokani Kuki ho chuan ST status din hun pe kan ni chuan Meitai te hian tlangram lei theina tur thu nei na an nei dona chuwang chuan keini tlangrama cheng te hi kan din mun chep hle don ni tin an sai Meitai te chuan boina hi Myanmar atanga ruilo tol ruk le state tlangram huna popi china titlem tura
sarkar malak na laka kuki te phubalak na atang lo chuak ni in an soi thung tun malom ngai lo mai teile kuki namin kara boina chuaka hian me za chuangin nunnan chan to ani marchak state hian nam sang sang in kara in thenna atok na sa hle a sipai in rem lo te chuan khotlang do dal tu mimal te lu lo na turin blockade an siamani chu wang chuan thung ko tam tak chu an jin chuak theilawa an chung te ruang po an la theilawani ruang tam tak hi state khopui imfala ruang da na hmuna an muwa thlama khan supreme court aron in rola ruang te hi hal emo mumal taka phum turin thupe ka chu ani atopa chuan tunkar tirlam khan nam boina mun pui ber churuchan pura ruang somriat pasari chu mi pui pung khomin an phumani ma se tun lai hian back channel communication chuan tharum thona ti top tumina baya ma se boina chu ala zual zelani thilom dan ratu te chuan an soi dan chuan narco terror angle oma ruilo tol rung na lama in nam hnoi boina na sa tak tuar then omram Myanmar a ethnic armed organization EAO te point Manipur an pela tharum thona thleng me ka hian anin nam hnoi ni India mar chaklama EAO le sipai junta in kara boina na sa tak chuaka wangin chin refugee nam sang sanga kuki te ne na in anglo te point Myanmar atangin Manipur an pan bokani Manipur hian Myanmar ram ri hi KM zathum sum kwa pare ta thuya trauma dan lawa rui hlo hral theina tur poras bordar om bokani Manipur sarkar chuan hei hi ti tlem tumin waron drugs alo puang to a he in do na hi Myanmar Laos le Thailand rui hlo kar tar ta telna Golden Triangle bai ani he kartel hian Manipur hi ran lu chela ataka chuan ruilo siam na hmuna ni ta ne tun thlatir lam khan Union Nation Office on Drugs and Crime UNODC chuan report an siama Myanmar chu khovela opium siam tu lian ber ramani ta ni ti ira soi ma se ruilo a in Manipur boina chuaka wang hian Myanmar din hun hi a thalo zok le a kumsak ni somni pakhata Myanmar Nobel laureate Aung San Suu Kyi thunai na tanga sarkar pai thla ka ni nuwa kumsak ni somni pakhata parliament member Thlantlin Paul pakhat chuan National Unity Government NUG an dirani ruling military junta state administration council SAC chuan NUG hi danbo chiatna le firfiak pola apuanga NUG chuan mei thla khan People Defence Force PDF din ani tur thua puang ani sipai sarkar laka People Defensive War apuang boka PDF hi grassroots level insurgency alonita a Myanmar rampuma organized local ethnic armed organization EAO te chuan pocket te na wan thokani kumin July thla khan External Affairs Minister S Jaisankar chuan Jakarta le Bangkok atloa Association of Southeast Asian Nation ASEAN format meeting le Mekong Ganga Cooperation MGC mechanism le Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic ate atel puyane atlo chung hian rama sipai pol nuaya Myanmar din munchu asoi chuaka ASEAN meeting nei chung hian Jaisankar hian Myanmar ne na kanram rimuna muanna le remna chungchang asoya Bangkoka MGC meeting nei zotaka Jaisankar hian Myanmar athian uthan su po atlo bokani mase komin October thla a thil thlengna sa taka chuan Myanmar Resistance Force chuan sipai junta laka baipui thlakna thar anaya huaisen takin sipayan dawdal nan lantira strategic base an la ani Operation 1027 tiawwa Three Brotherhood Alliance tia kau pol chuan junta chuan norleta junta sipai ta tan tranmun a phet hle ani
khati zong khan ni le phot se video dot le lo chang le don nia